Zahvaljujući novim istraživanjima i pomacima u medicini i farmaciji, Vitalis Doctors Group je proizveo novu generaciju potpuno prirodnog preparata za mršavljenje. Vitalis Slim sadrži sastojke koji se obično nalaze u 4 različita preparata za mršavljenje: citosan, zeleni čaj, bromelin, ekstrat divljeg limuna, a koji su ovde sjedinjeni u jedinstvenoj Slim formuli. U najboljem odnosu i koncentraciji u zajedničkom delovanju sastojaka, Vitalis Slim daje daleko bolje rezultate u mršavljenju od sličnih preparata. Vitalis Slim je jedinstveni po tome što deluje odjednom na više faktora koji dovode do viška kilograma. Vitalis Slim pomaže vezivanju i izbacivanju masti iz organizma, topljenju masnog tkiva, smanjivanju apetita, skidanju viška kilograma, ubrzavanju metabolizma, uklanjanju celulita, održavanju vitke figure. Vitalis Slim je izuzetno efikasan kod povećanja telesne težine, celulita, nagomilanih masnih naslaga u predelu struka, butina, zadnjice i održavanju vitke figure. Vitalis Slim se preporučuje i preventivno kod osoba sa kardiovaskularnim problemima, povišenim krvnim pritiskom, arteriosklerozom krvnih sudova, povišenim kolesterolom, povišenim trigliceridima. Način upotrebe: 3 puta dnevno, pola sata pre obroka uz čašu vode. Od prirode do vitalnosti. Zovem se Nina Višekrona, dolazim iz Beograda. Imala sam problem sa viškom kilograma i u svakodnevno korišćenje Vitalis Slima izgubila sam za 2 meseca 10 kilograma. Želim da se zahvalim kompaniji Vitalis i da preporučim svim ljudima koji su imali isti problem kao ja, nema negativnih posljedica. Yin antistres kapsule smiruju, opuštaju, relaksiraju, smanjuju osjećaj napetosti, straha, smanjuju lučenje hormona stresa, smanjuju poremećaj sna i nesanice, povoljno deluju kod metaboličkih poremećaja, usklađuju pravilnu funkciju unutrašnjih organa. Yin antistres kapsule se preporučuju osobama pod stresom, napetošću i nervozom, osobama sa povišenim krvnim pritiskom, lupanjem i preskakanjem srca, osobama sa poremećajem sna i nesanicom, osobama sa poremećajem metabolizma, osobama sa nepravilnom funkcijom unutrašnjih organa. Ja sam Dragutinović Slobodan. Zbog prirode posla kojim se bavim, često sam izložen stresnim situacijama, bio sam napet i nervozan, a imao sam problema i sa nesanicom. Sportista sam i nisam pristalica nikakvih lekova. Međutim, od kad koristim Vitalis Yin, koji je apsolutno prirodnog porekla, osjećam se fantastično, smireno i imam odličan san. Preporučio bih ga svima zato što sam veoma zadovoljan i zato što nema nikakvih neželjenih efekata. Power Revitalizing kapsule omogućavaju jačanje vitalnosti organizma u fizičkom i mentalnom smislu, popravljaju libido i potenciju, neutrališu štetno dejstvo povišenog kolesterola, popravljaju sve fizičke atribute, snagu i kondiciju, popravljaju pamćenje i koncentraciju, poboljšavaju metabolizam, smanjujući osjećaj umora, tromosti, neraspoloženja, pomažu izbacivanju slobodnih radikala i drugih toksina iz organizma, podstiču osobu da se dobro i zdravo osjeća, stimulišući sopstvenu životnu snagu. Power Revitalizing kapsule se preporučuju osobama sa smanjenom snagom i kondicijom, povećanim holesterolom, smanjenim libidom i potencijom, pod stresom i napetošću, sa smanjenim imunitetom i čestim infekcijama, koje pate od avitaminoze, sa oslabljenim pamćenjem i koncentracijom, sa poremećajem metabolizma, sa lošom cirkulacijom, sa neurednim menstruacijama, sa klimakteričnim tegobama, starijim osobama, slabim i malaksalim osobama. Zovem se Sandra Novaković, iz Beograda sam, već duže vreme koristim preparat Vitalis Power. Preparat je apsolutno na biljnoj bazi, nema štetnih efekata, a ja sam ga lično koristila za regulaciju hormonskog disbalansa. Osjećam se veoma bolje i mogu ga preporučiti svim drugima da bi se osjećali u boljoj psihofizičkoj kondiciji. Preparat također se koristi za povišen krvni pritisak i za povišene masnoće i trigliceride u krvi. Svakako se osjećam bolje i svima bih preporučila za bolju psihofizičku kondiciju. Sports Cream je prirodni biljni preparat na bazi eukaliptusa, ruzmarina, nane i aloe vere koji efikasno pomaže kod reumatskih problema, ukočenog vrata, tegoba koje se javljaju kod poslovnih ljudi, kao i kod rekreativaca i profesionalnih sportista. Aktivne biljne supstance olakšavaju pokretljivost zglobova i opuštaju prenapregnute mišiće. Pomaže kod reumatskih tegoba, ukočenog vrata, uboja, nagnječenja i istegnuća mišića, tegoba kod poslovnih ljudi, profesionalnih, sportskih i rekreativnih povreda. Sports Cream se preporučuje osobama koje imaju reumatske tegobe,
osobama ukočenog vrata, osobama koje imaju nagnječenje i istegnute mišiće, osobama koje pate od sportskih i rekreativnih povreda. Primjena. Sport Scream se primenjuje kod sportskih povreda kao što su uboji, nagnječenja, istegnuće mišića. Venogel je prirodni biljni preparat na bazi divlje kestena i nevena koji efikasno pomaže kod problema sa otečenim nogama, proširenim venama i teškim i umornim nogama. Aktivne biljne supstance ublažavaju otok i bol, osjećaj umornih nogu, grčeve, pucanje kapilara, vitalizuju kožu. Venogel neutrališe osjećaj umornih nogu, smanjuje proširenje vena, smanjuje grčeve, smanjuje pucanje kapilara, vitalizuje kožu, ublažava otok i bol. Venogel se preporučuje osobama sa proširenim venama, osobama otečenih nogu i vena, osobama umornih nogu, osobama popucalih kapilara, osobama sa otocima i bolovima nogu. Primjena. Venogel se primenjuje kod proširenih vena, otečenih i umornih nogu. Posebnih problema sam imala u trudnoći sa velikim bolovima u nogama. Došlo je do proširenja vena. Ne znam šta sve nisam koristila. Na preporuku svih ljudi koje znam, mazala noge svakakvim kremama, stavljala ladne obloge. Neprospavanih noći je bilo ne znam nija koliko. Žene u trudnoći dobro znaju šta je jedna noć neprospavana, a kamoli mesec, 2 i 3. Međutim, preko preporuke mog prijatelja dobila sam Vitalisovu kremu Venogel. Verujte, posle prvog nanošenja totalno su bolovi prestali. Znači, namazala sam po uputstvu koje piše na kutiji, tankom sloju, jednom, gel, pa nakon, opet da napomenem, 15 minuta bolovi su totalno prestali. Zaspala sam, nisam ni ja svesna bila kako su tako brzo nestali bolovi. To je prva noć koju sam prespavala. Nakon toga, nakon nekih 15-20 dana, vene su počele da se povlače, da ni to isto nisam verovala da može gelom običnim da se povuku vene. Prezadovoljna sam. I u trudnoći i za ceo život ću koristiti isti gel. Stvarno bih od sveg srca svim ljudima preporučila Venogel, jer ljudi stvarno pomaže i bolovi istog trenutka nestaju. Young Energizing kapsule poboljšavaju sve funkcije nervnog sistema dovodeći do boljeg raspoloženja, optimizma, samopouzdanja, popravljaju pamćenje i koncentraciju, ubrzavaju cirkulaciju, popravljaju sve fizičke atribute, kondiciju, snagu, popravljaju libido i potenciju, poboljšavaju metabolizam, smanjujući osjećaj umora, tromosti, neraspoloženja. Young Energizing kapsule se preporučuju iscrpljenim osobama, osobama koje su u depresivnim stanjima, osobama sa smanjenom snagom i energijom, malaksalim i anemičnim osobama, oslabljenim osobama usled hroničnih i akutnih bolesti jetre, pluća, bubrega, slezine, pankreasa, srca, osobama posle hiruških intervencija, šloga, akutnih stanja, grip, upala grla, krajnika, pneumonije, osobama sa noćnim preznojavanjem i vertigom, starijim osobama. Zovem se Dušica Milivojević, koristila sam Young kapsule Vitalis koje su mi veoma pomogle, one su za cirkulaciju i svakom bi preporučila. Vita-C Immunostrong kapsule jačaju imunitet, imaju snažno antioksidativno svojstvo, regulišu oksidoredukcione procese, smanjuju upalnu i alergijsku reakciju, crvenilo i otok, neutrališe štetne materije iz našeg okruženja, smanjuje štetno delovanje stresa pomažući u brzom neutralisanju slobodnih radikala i poboljšanoj biosintezi u procesu regeneracije nervnih ćelija istrošenih u procesu stresa. Poboljšanjem regeneracije kolagena omogućavaju veću otpornost na oštećenje i lepši i zdravi izgled kože, kose, noktiju i bolju izgradnju kostiju. Pomaže brže zarastanje rana, ogrebotina, povreda i opekotina. Vita-C Immunostrong kapsule se preporučuju osobama sa smanjenim imunitetom, metaboličkim poremećajima kod hroničnih bolesti, hroničnim i akutnim upalnim procesima, smanjenom elastičnošću krvnih sudova, alergijama, stresom, oštećenjem i povredama kože, kostiju, zuba, kose, anemijom, opekotinama i drugim povredama, uzimanjem kontracepcijskih pilula, pušenjem i uzimanjem alkohola, većim fizičkim naporima. Ja koristim Vita-C, prirodni preparat za poboljšanje imuniteta. Veoma mi je pomogao i svi oni koji imaju problema sa imunitetom, slobodno im preporučujem da koriste Vita-C iz Vitalisa.
Od prirode do vitalnosti.